Selamun aleyküm. Geli hoş ku biray bromet. Muvari liser mesela videoyu min, liser mesela mevludi min. Video ki belav kırı bu, bu Türkiye liser TikTok her usa liser Facebook ya makurdi be blakı tabi Twitter tabi bevejin YouTube. Gel ki bir pertegen erinu ineyni hatın. İnsan devi mamerum mevludi bukhuyna çizra ravi heye. millet dua dike, selavat dine, Kur'an'ı dikune çi zararı bir hey, ecvar benim çi zararı bir hey. Ez misal ki Kur'an'ı bedim, misal denjice hadisa Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Sahih Bukhari'ye bedim. Dema ku mevlut ku kar anzırarı, kamru iftira luhadi Peygamber bike. خدای تعالی دم قرآن دا و حدیث دا پیغمبر چی کری لسر نبی پیغمبر مرو تشتی کی بیکو خدای واقعی خدای نگوته به پیغمبر واقعی پیغمبر و نگوته به زرار وی گنی وی چی د قرآن و د حدیث پیغمبر دا پیغمبر علیه السلام دما تبلیغ اسلام اهل مشرک مکه را دکرن مشرک مکه دو اصلی خود دو ج پیغمبر وحی نه پیغمبر علیه السلام لسر نابي خدای تعالی هنه گوتن لهفتینه حشا افترا بوتن قصوی خدای تعالی دوی وحی مره هاتی هر وکی خدای جرا وحی هاتب تیج مره افترا لخدای پیغمبر دکه یعنی اصلا تشتی که محمد دوی نه وحیه گوتنی ویش برخواد دردخه لسر بیا خدای تعالی دو سوره حقه آیتا چلو چارو حتی چلو هفته دا وها بعض که بسم الله الرحمن الرحیم دبيجي ولو تقول علينا بعد الأقاويل أير پیغمبر عليه الصلاة والسلام لسر ما هنه قطن لها بانه افتراو بوطن تقرأ سويما لأخذنا منه باليمين مي بشدو بقوته بهز مي بپیغمبر بقرتا ثم لقطعنا منه الوتين باشي مي ام بيجن طاماري دليوي مي بقاتان دا فما منكم من أحد عنه حاجزين وانتو كزيكي نقارب وپیشين ما بقرا و تو کسی که نکربه و آلی کار کو مجازا نداوی اگر پیغمبر خدا تعالی حبیب خدا تعالی رسول خدا تعالی ثم حشا تشتا کو خدا نگوت با بچوش خلکر بگوتا حیر خدا اب تشتا داخسی سر نو خدا گوتن له سر نو خدا هنی گوتن له بانیا دی خدا تعالی دوی می تاماری دلیوی شاه تاماری دلیوی بقاتن دا میوج حیاتی بکرتا خدای تعالی به وی شکلی پیغمبر خو چوا دکه پیغمبر خو هشار دکه کو تشتا کوم نگوتی تو نکار به نویج باشه گاوا ام انسان جریزه ام هن گوتنا سنا پیغمبر له بینوره سنا خدای له بینور بی خدای وقتی خدای نگوته به گلو خدای چه عذابی بدمه خدای دوی ای پیغمبر تشکی من نگوته به ویجه از شاتا ماری بخاتیم ای گوته بش نگوتی که yani redda müşrik adıkı. Her olsa Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da hadise ki khoda de Bukhari ev kitaba Bukhariye Sahih Bukhari cidda yeke muteda deveje her olsa da tamamı hadisin kitabın hadis adayı men kezzebe aleyye mutaammiden ki baqasti dereveki diser mebeveje فَلْيَتَبَوَّ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ برا جی خود آگر دا حاضر که دما تگو پیغمبر گوتی گوتنا پیغمبر گوتنا علی ولی و حسن و حسین و فلان امام فلان شیخ نه گوتنا پیغمبر دکه شونا دین یک اساسی دین تی حساب کرنه مرو گوتنا پیغمبر خود پیگ نه مرو گناهکار ده جبروی مولودا کرمانجا کو ام دخینن بدهان بسدان تدا چه هیه تدا گناه هيا تدا افتراء خدای پیغمبر تکنه تدا ام به درال کسی خدای تعالی پیغمبر افتراء برام الحسن باطن نویسان ده برا کد نویسان کیف اویه تدا تشتی باشی هن او تشتی خدای پیغمبر نگوتی جی ویجا داینا مولوده خیر یا خیر نه هم صلوات سر پیغمبر بین هم افتراء تکسوی پیغمبر هم افتراء تکسوی خدای تعالی آمجواره گو کسی پیغمبر حتی yani peygamber sümme haşa gotene ki khode ne gotwa bu gota gotu khode wa goti khode me tamari kalbi baqatanda me şa tamari baqatanda ve hayatı baqata veja em
çawa dike mêrik bi dirava bi seda dirat ku suya Xwedê Teala suya pêxember hewsa de mevlûdê de jeyê ji ber wî em bê pîrozkirina mevlûda pêxember bi vî şeklî ne durust e mevlûdê nexwînin ha însan rojbûna pêxemberê xwe şad dibe ku pêxember hatî dünyayê roja doğum günê mirov şad dibe eştera bivêjin mirov pêxemberê xwe bi bîr tîne behsa edaleta wî heq û hiqûq û cesaret û maqûliya pêxemberê xwe dike ne tenê rado şeva bûyîna wî her wextê mirov dike kes ji vera navê viyan neke ama mevlûda kurmancî amela Hesenê Ertoşî Melay Bateyî têda îftira li Xwedê û pêxember heye îftira li Amînê heye îftira li Eshabiya heye îftira li Mirya heye Xwedê pêxember heye çawa hûn dixwazin bir adet nene tiştekî herî em bivê xurafakî herî xirab e mirov Xwedê xwe pêxemberê xwe îftira bike ew bî kedî şûne îbadetê mêrek mêj nake mevlûdê dide mêrek nara cumeyê mevlûdê dide mêrek navê ji kirine qendîl di İslamê de tiştek bi navê qendîla tune du şevê pîroz heye Leyletul Qedr şeva Mi'racê wekî din evê din gi safsatayê Mevlid qendîlê Biregayib qendîlî Bereet qendîlî Nizamçı qendîlî em de işte bivêjin wek vaftîsa Xristiyan ter temamê gunah dike tere kilîsê papaz wî ki hewz avê derdixwe vafsî dike yani gunî daw dişîne vana jî malê xelkê dixwe milkê xelkê dixwe heqê karkera nade zûrmê dike zordariyê neke şeva regayibî hat pitê xwe xwedike qiravetê xwe dike sêxa süslî postî ereba merse saz dibe ter berdirê camî hani yani em jî Müslümanim ter wê şevê de temamê gunê xwe daw dişîne stê şermeyê din zûrmê dike bê beraetê wirda daw dişîne mevlûd qendîlê tê wirda gunê xwe daw dişîne tiştê we di İslamê de tune eğer hûn dixwazin İslamê bijîn hûn dixwazin İslamê bijîn Qur'ana pîroz bixwînin fêm bikin li heyeta xwe tetbîq bikin heta hûn Qur'anê hîn nebin hûn nizan hûn çiqa cahil û cühelan ez jî di nav de divê em Qur'anê bixwînin û hîn bibin silav rêz be we